Malo mafi. Se waka uvalea kelo waka uvalea le ainga sa uru popo o ya o rua marimongi o le uru po o le uru po pa ur kinkiki ka uvalea ta uvalea uma e fai ka uvalea o fai fe au e ka uvalea kuma le ainga sa uru popo o ia sa o le uru po marimongi ko akuri mai fo ai sio kinga ka uvalea le ainga sa uru popo o vai ka kui Avela no fatula utalai e te whaalongo pea i la upule nei. E te whaalongo pea and I'm sorry. Po o whea ka ke whai ia e ke whaalongo pea. Rau kero whea ko o se roko ki ngā ia oe o te wha manatu atu pea i oe lau mea valea sa whai. Ka e karangoa re si isu pūa. Ha mea valea ha hai. Ua hiho ai, ua hiho, usa le ifo, ua hiho ai, hohi ngā, ua ifo ai se uki ngā, kalo whai. Ta uvalea mātua i le tu ai ngā tamaititi, ta fio lai, le ti oa wha medisia uo, le aka o medisia uo, mawhele lei whakasi me maraka maro o mawaki, wakwai mawaki, o mai, se nangor whasa moanga o mo feta, o mo feta, o mo feta, mo ere ka unga o le whai ua kama. Ngā ora karakai. O yo mo et, o mai mawhele lei whakasi mai, o whakoro wha mai rola uonga ea, wha mai, e vai makari e wha maraka maro o mo wate. Na mai, se kele fo le ngasu le ka valea le tapi piora ka mauru po ore along para ino man ko fa etiava fa kasi la uri fa ma e anga ilo sa mo ore kele o mela ya ko fa le ore ri do me nga mai o mona vadi e me era ya la wole nga la fere e le iro en ke wole nga la karango Ia, le la malanga ngā whakasi au Melpongi from Samoa to Melbourne, pe au e whafonga mai. E wha mai, me ngā susungu a mera whako e rimongi, o resi au ka manga ngā heru whai au kala. Au e kise e kia lau ka mau po o ngā lau tiawa fau, wai mangkua e matu la tiawa rimongi. E matu rimongi kongo le ainga. E fau la tiawa le rak. Ai vai o rims, o ngai limu, o ngai whai o e re idea. Io e famo mea o mangai kele ngai lau papa ma mea ngai whairo whale ngā mai o kelo mea ngā mea mai o mnai vāne. Oh my bad boy. Yo ngai ka se laka wo mo ilai sa mo le kingu wa. Le ai o ki foi. E sungu foi le kingu. Ai. Ire kai e ke o ki foi alati. Wange e fa ko ko inga lango ti o le ati pe o ma se o fe. Ioi, ore mase ese ele ati pe ore mase ese ore ki ore mase ese ole ki ore ko inga mase ese foi pe ki kango ku I la foi me anga ki kango ku puka mai I el makal fe oi ka fiola ka fe yelenga fa pea o roi kere o ka ua me ka nganga ngami e kung kongi maria kwa ngai ka mai mea ngai lingi mea iyo ko anga o ka vale o wale los ka vale amba ka ka le ko anga la ufare le ko anga la ufare le ka vale sa moa ya le ati awanga anga e sasia e apidi I will never trust that guy ya over the joy iyo o lare yanga ka mavanga pe ke kango ku paku e si piku a ka fa vai o ro lima ko me ko ai paku ai o vai dima o sumu so di ki paru eroi o la fa kusanga nga ka fa kusanga my good boy Mare kapisa sau I runga le social media pe are eva iso e kupe solo ngai usira e pisa mere so e kupe are le fe solo ka ufaila ko pe paru o fe e ro fia mau me ora kala le fa kur ka kare ori mong o fe ro fia million ya
$1 million man ala me kere foi fan de menga la mele ave ra coupe la me alinga ko soli se mo ko havale akele le ma oi te no ma fu angor mele ta ore o tangata ai le ma e ngalo ia wo vale bo fa vale mangala e ngango foi akure ya tau fa mai e saufia mau mea mai claim that he has so much money many plenty ai o mai ngai o mai fele ru ai se fa savari solo le ludu e oi fa savari solo su e de coupe ele o que vai cure ka sensor mai ku ka ngaka o karuanga ka o sa mo ka mo ku volme Juli o que vai aku le ataua o le mafua anga le sa moa o tangata ni to lua te fai la o ka analysis le yeah ele se theory o le mea mo ia o le reason lea wa mafua inga never ever unforgiving kusa unforgiving ya kuila e pamali mongi le mea wo fai la audi do you know why o le mafua anga kuila e pa wa unforgiving ai longa loko e le fa mangalo inga singei ya kulo sionga uso po sionga nga fofoa mai fo ilanga porokiki le sunga la aule le madeto po sio ya ka ko karango le va fa ka ngaka sionga kali le porokiki longa kali o le mafua anga sa mo wa mafua ona o la auli na fa ale anga ina lana le toti o lana upule ka uso lana ritoti o ya ka ko inga stuile o ni sinei o ritoti e se le fia ia i or malo o ilan tau ia na la tau fia ritoti o le mea wa kupu o le mea wa kupu ua faaleanga a koa i la audi langa ritoti ka ko upu fa mama fange yor vai asor ngana sa mo fa mo le fai esa upu lunga e fa nga mai le upu ritoti wana ku le pa nga upu le ya tawa ko foi mai la utala le te fai atu that's why uma ku le e mavai ya nga ku pulanga mavai ku ya kausanga e le mafai o nga fa manga no ko inga aisea le angor ma fa nga ya ku la epa e oki kofi pale mia pe fa ma vai le de kofi fa par mia ai o ki kofi ya or malo o longa ma fo nga o langa ultimate plan and dream is to retire as a prime minister, the eldest longest etc serving PM of Samoa and finally get to sit ilunga o le ngofoa o le ao ma malu o le malo o le mafu anga ai kami mai loa mare va ar ka mai kiki mai i or farsafunge sa va ku lo wala au le mali toa on or tala ole fa ole fingor ia manga ia re fingor ka ko story le ai alo mai lo mar pau or kama mai oi isasinga sawa ruin ako fa pela ko inga e saula audi e sawa ska mai ruin a pesca mai ritoti kusa longa mafau lenga foi olanga kala lenga fai o fia me kusa olanga kala fa lo ko ifali o fia me nga mafu ai nga sao le va ola auli ko kong o nga walu fia me la lango kusa olanga mafau fau nga lela nga makua i sao wai langa opposition lenga fai lenga o lailo na mafau fau okay fia me se ke fia har foi o ele wo ki me anga e sau peke o sa iro o ke ngianga o ke ngiai oi ai sau pe ka ku ele kai sao la ki kira o me na utopu ngo follow se sila le master plan le ka u ko to ya ngo follow ka maloa ma kos le fei ka ngai e single out la ngai ka ya la audi ai ka fai ai ka fia le ya fia me na fai ar ka mingi o to mo mai samo ona olona manatu a ko e foi mai fia me ya come back to me mama
If Mama may will come back to me, Love you, Mama. Papa will open his hand and welcome back Mama. Ole plan nga. And also, not only Mama will come back to Papa, but small. Ole kau ora ora ia. Ritot. Ole mea ngang kupu. Ai whai ngā enga. O I lea o ke whai aku pea, and I will always say this to you, and I say directly to you kula epa. Ua whaafia ma whaafia nga e whai ai lo wha mawalunga. E ke le ikari kongu ea ua whaako ilalo o e lea tua. Can somebody kipi this and cut it and send it to him? E ke le o kari kongu ea ua whaako ilalo o e lea tua. It is not you, it is not Fia Me, it is not Olo, it is not anybody else. It is God alone. Somebody send this to him. It is God alone. E le o le fika, e le o le malosi, a o le anganga o le aku. Mafuanga le o mai le so, e ke ki ngā pea, e ke le whaamanga loinga la auli al mali toa, le anga ua whaaleanga a koe la auli, lau faunga kele nga e fio o kumkumu. Ko mare I o e kule epa. Me I mai kala asiaka, me I mai kama ila ikiki leo mongi kama I musimosi le. Kuloa, leu karangua kul makai. O lea makai o lea le pule le se makai kaudia. Kuloa piko I vaikele. E le se makai whaavae o lea kungu o sa moa. E le aisonga, e le ikaua songa kaua, e le sa iri malo. Nothing. Nga o lea nga upua whasa moa lele. O lo wala I le pule o le kaukua paua nga. So o ko inga makai e le kaudia. Lea nga o ke whakuai. E le kaudia foi oi kongor pare mengi. E le hei fo se aloa ia o e ma wha arorongia. Le anga ele o e se makai wha avai o Samoa. O e o le mole saviri o le ea. Ai koe fo I mai le anga ele o I ma fu angola ukala le ukwa kwa ia ki oe. Le uke iloa le ke sausaua ia ki au. Bring it on. Bring it on. E la ka. Ioi. O oi. O le mafu anga le le ke unforgiving ai fo ia la audi. O le mafu anga le ataua. Leanga nga koi kiki o ronga mawhauwhau. E au le mingiska, o le lua afe lua kasi. Anga wha o le sika nga kalea nga uroanga nga kami kua, nga kami solo. E fia, e loa fo eska mo kupai Rico. Kasi lea ka nga ka o makua leanga o le loko yanga ia, kami o mingiska Rico. Ai associate mingiska. Ki le koe fia kia pari mele nga. Awange ingalo, o le ofisa nga inga whai koe por kalamea. Di mongi. O le officer ngai nga fai ko po kala me ala ukama lele. Le nga makua expose ko ai ruma. Le milion e pa langi fo ilele. Ba ko pa Rico. Awange ingalo. Awange ingalo ka nga ka ku o le menga. Fai mai pea. Eo. Fai me ase ia kumu. E komu lo ala ukulanga dede kai komu. E komu lo runga ya kia. Vai lo Samoa. Il kanga karenga ukua mai me ye ku. O le mele le I kai le lila. Le nga yai lo nga mafau. E ko e pale mai lo le HPP le lua firu kasi. O nga fako asongi lo le se mingiska la nga la aoki mala a pere fia mingiska. E le pare kula pa ngame. Na ye le vale ele o se vale o kula epa. Ulo e sa we. Ai kusor ma ai sa le ia wala ngai ro ku ngal fa nga kusor fa nga ngal fa nga ku le pa dimong pe fa nga ngai wori io ka mai ki nga sen di virne o le fa nga ngal fa nga oi ele ese mar fa nga ka mai ki nga ku di ngai Vietnam ya wo fa ku ya ke e ke fiu e ke fie ka mai fia ya ke au bring it on ya o le menga lenga fa ngai o e kuile pa limong ye fa nga ka mai ki os ire there fa nga mai oi ala le nga ku ngai ka mai ki a elengi ka mai ki nga fiola mai ngi o langa leanga ka mai ki loloku Mau aku kala res kama kiki nga hola ese olanga ko e ola isa mo ai ise fale o se au nga le ko res kama kiki ai ua
whaonga whaolo a kaua, weaponize, e alu e o e whaire mea lea wangi. O maua ku whawhakala. O le mea sao anga ku e kupu au laiki. Ngā wā umanga whai o le mission lea, e so sona whaapea aku i o i Cambodia e sao ai. Ai ako i ngā makiri i ngā pepea i maki vinga. Ma umakua i ngā here koe o mai Samoa. Ai e iai a lea lofa kau muri muri ka i o lea tua. E le o alofa mafia fia lea kua i le mea ua whai. Awanga i ngaro. E ingo lea kua i le angasala. Ai alofa i kangaka angasala. Manga kua. O mafau fau ka making i wa corrupted onga o mea i anga fola ma mea i whai i ingi kaui. Ai le kai o oro la mana malama. E le mo ingo se foi whai e kau. Ai umolong whaakingo o le mea lea. O la ua o la pisi. Ka afkai le anga le lei o lea kua. E uia ua maua e kula fongo. Pa o le mea inga ia expose ingi mea kekele o roi kua. Koe fo i mai wha uma koe la ukala ia li mongi. Mea lea lea mafuanga e ika lea ngā ia koe la o ia la audi. Wa ruin fo ia la audi. Le history o lo o langa wha porkiki. Wa e le songi se meka o se mingiska. Mala i o lau fe. E lea moa o engi leo leo. Pore ake me ke oki. Kasi mare o lau fe por ale uminga e pawan meanga o fu ai va ko e fu fiero pusa peoki ai mala o fe e amo ko e si le amo ngo mo u amo da ba e amo da ba ngo mo e asa va fonga ya o firi ma onelis. Ah, so le mo kwa paringi o firi so. Ye wa nga o firi o firi. Kwa tau ile lo. Ya le fa ko la kala. Bele that's why. O la o fongo ko e o kanga kalia. Poko le. Ya fai me oile na le nga langa. No, fai o le. Le langa no wa kula langa fongo ko To be completely honest. No se fa kula kala le a. O fongo koe, ua levanga kau wā i longa sua whaaika. O whaaita. Ua levanga kau wā mai laro mangu i ale i paka i kūpai lunga. Ua levanga kau wā vār ka ngakarea. Ma le oi se sui o ale i pakanga ua mariu. Tau wā ki tiona. Pe wha kasi pe wha rua o even more. Fiu e kau mawhai aku e le sao ia kau wā ki kionga. Me i mai loi i sau loa rani i longa la wofo. Pia. Fono toi. O i la lenga sao i loa. But, i re kala anga o reka ngaka. I re o kere whapeo ke whaiaku o ke loa kele o kele. Mai o kele loa ia po i eise ele eisa sau analysis lo loko e kua o songa kau pure ika i ala audi. Besides, ia ke au le mele i le mafau fonko i ala audi. It's all about the academic side. Vai maura loi. Yes, I think that's the reason. Ko sa e kilo fo i le kulanga fa academic e le kalia inga e ia runga submit malonga fa alongo masonga usikai masonga muri kai masonga lango i se kangaka e nga ke lo fa pe ele i okur ko nga level education le meanga yai. Who cares? So ia ke ula ia. Le ala nai tau le o maua ke le se reason i kua lo loko. E le anga ile loko fonko i ala auri besides i wa olanga meale o le lau o le vale o le Kau whaariri pe amu. Pe amu. O le lua la lea ia kuila e pa marimongi. O le mā kila reason. Ia. Ona ngā lea to. Maro, mahi ke leo whiri. Pega e leo mumu. Awa ua le vanga o solo a kore whapipi. Le ia tau ana mai la cases kaksu e sa mo. Ma le vanga uma.